092，你好，请问要存包吗？请您登记一下。093，你好，请问洗发水在什么地方？在你左手边第3排的架子上。094，请问这件衣服有其他颜色吗？这件衣服还有蓝色的。095，有什么需要？我想看下手机。096，我昨天买的手机不能用，我看看，可能是坏了。097，我想退货，这是我的发票。好的，这就帮您退货。098，这双鞋有点小，我帮您换双大的。092，你好，请问要存包吗？请您登记一下。093，你好，请问洗发水在什么地方？在你左手边第3排的架子上。094，请问这件衣服有其他颜色吗？这件衣服还有蓝色的。095，有什么需要？我想看下手机。096，我昨天买的手机不能用，我看看，可能是坏了。097，我想退货，这是我的发票。好的，这就帮您退货。098，这双鞋有点小，我帮你换双大的。第14課kuri supermarket. Joshi muraho. Ese nasiga igikapu cyanjye hano? Banza wiyandikishe. Joshi-san, muraho. Shampoo iri ahagana he? Ibumoso bwawe muri etajeri tiruwari ya 3. Joshi-si, iyi myenda mufite andi mabara yayo? Iyi myenda mufite ubururu bwayo. Joshi-wu, twabafashe iki? Ndashaka kugura telefone igendanwa. Joshi-ryo, iyi telefone nayiguze ejo ariko ntikora. Reka ndebe, ishobora kuba yarapfuye. Joshi-ki, ndashaka kuyisubizayo, dore n'iyemezabuguzi. Yego, ndagufasha kusubizayo ibintu. Joshi-ba, izi nkweto ni ntoya. Reka ngufashe kuzihindura urebe inini. Isomo rya 14 kuri supermarket. Joshi-a, muraho. Ese nasiga igikapu cyanjye hano? Banza wiyandike. Joshi-san, muraho. Shampoo iri ahagana he? Ibumoso bwawe muri etajeri tiruwari ya 3. Joshi-si, imyenda mufite andi mabara yayo? Iyi myenda mufite ubururu bwayo? Joshi-wu, twabafashe iki? Ndashaka kugura telefone igendanwa. Joshi-ryo, iyi telefone nayiguze ejo ariko ntikora. Reka ndebe, ishobora kuba yarapfuye. Joshi-ki, ndashaka kuyisubizayo, dore n'iyemezabuguzi buguzi. Yego, ndagufasha gusubizayo ibintu. Joshi-ba, izi nkweto ni ntoya. Reka ngufashe kuzihindura urebe inini.